MeghalayaPost.news. Information Secretary Gajantia Coal Owners, Miners, Suppliers and Workers Association JCOMSWA uba overcome the car Hagajanmi Jongalai Tarik Nailar Arajar Arpunri Ulapantip Shikilar Pathai Kubor Bagaseng Kalapan Jingbit Nak Office Deputy Commissioner ka East Giant Hills District Hakar Kundai Tarik Unaitung Banpelong ya Peaceful Rally Haga South Tarik Nailar Arajar Arpunri Ulayatu Bamataga Sngi Kinoyalam Kaseng Kilalet Yakandu Yaw Deputy Commissioner Ba Superintendent of Police Bantip Yakarai Halor Kajingpan Jingbit and Royal Pantip Shaki Ba Sha Banpenlong ya kata ikrali wala katang ke JCOMSWA kalapan pa bakandang ya syakmat banpenlong ya ke peaceful rally kumpala temu berkan sange uba overcome dekar ula khot berkentu ya baro kiba im jakpo na ke Kam Tih Dewiong Giant Hills District banyalum haplau ke Office Deputy Commissioner haga Porsche pobaje menstem jong ka sau tarik unailar ula khot ru iki kenhun seng kinong ilam snong ki samla kinong nya kali kitrok association bat baro ki seng kiba ya dei ber ke Kam Dewiong banwani shimenta haga ikrali da ka baong bakani kaman kaya dei ber kalawai jong ka jela Shushu uba dekar ula ong baga JCOMSWA nadu mensua kala yang scam ban kershan ya ke jingpli biang ya ke Kam Tih Dewiong Giant Hills District kenang babaro kiba im na kini ke kam kinyo ban trei berkamai ula kentu ya baro ban ya terli ban penurlong ya kini ke jingtemu berkitbok kirwang ya ke peaceful rally bakanya bait la syai ke singi ngakum information ke sekretari ke JCOMSWA ngawan ban pensyai sapi ki paj ba Ïaid jonggari lom khasi bat jantia katkum ka permission ke bagi labu how DC naduk aru kedai tarik na nyew arjar afan riu na benta ke peaceful ready ke bangin pelong lasai ke south tarik na pra arjar afan riu meni ke singi lawan mi biang na office jong DC bat SP jilai ngi juba bakimla ban ai ke par mission tena kata gadau ngi kungu JCOMSWA ngi wan sapi ki paj ba ban pensai ya ke peaceful rally nagliang jongi kum JCOMSWA ngila Ïaid bet ngin ken randin te nagataga daw ngi kirpat jor ya phi baro ki paj ba ki ba imja nau Dewiong ba phin siobha banyawan banyasno ktilang bat ngi ha ka ne rally ka banlong lasai hangte ha office jong honorable DC East Giant Hills gapor chipeu baje kirpat joro ya baro nadu kinong thepdai kinong jet slate kinong rep, kinong balasngi, kumjuro, ya kinong siyang dukan, bapin siyobha, ban yakhang, ya kijing tray jung pi, bat yawan, siya, kani, ka peaceful rally, kabangin pelong, ikirparo, ya baro, ki NGOs, bat hilong kmi, kilong pa, ikon samla, kentay bat senrang, ban yawan, ban yasno ktilang, bat kumjuro, ya baro, ki ba Ïaid bat jaj benriu, bapin, yawan ikirparo ya baro ke driver and trucks association bat ya baro ki association jong ki Dewiong baphin seubha ban yawan ban yasno ktilang bat ni namar kani kadei kalawai jong ki khon gifti jong pi bat kadero ka plengja jong iwei pa iwei itleu ying ki badon hapo ka jala Meghalaya tenagadiang jong ki JCOMSWA nadu basdang hadu minta ngiyeng bandawa ya kahok jong piu pajba ban pli yaw Dewiong kum ha kipor ba mensua khanang banyo banya trelang hadu urit uria nagaliang jongi ke JCOMSWA ngi kirpat ya pi namar kani kaladei ka por yangi bangin kendit benriuno bangin yami lalajong gitli wiying kisem bat wan ban yasno ktilang bat ngi dagawei ka bor dagawei ka jingmut dagawai gasur kumbaong kikantin lelingin yang bat pret ngin san lekelon hangtangin yo ya kajingjob banpli ya Dewiong nagaliang jongi ke JCOMSWA ngi kerpat ya pi upajba bat kumjuro nagaliang jongi JCOMSWA ngi kidbok kirwiang ya pi baublei un a ya pi ke met ke phat ka bakwaj bakhia khanang bangin la banya kendo lasai hangte ha office jong honorable DC hagapor chipeu baje MeghalayaPost.news.